دنگ گل دنگ کردستانیه. جنابندان نوچه نارادیو دنگ گل روش باش ایرو 11 نیسان 2025 این لبروکسل ساعت 9 آمده ده گدارن هشام نوچه این سر سبه پیشکش بکن دم آزادی ریبر آپویه لرومای کنفرانس آزادی جو اوجلان ره چاره سری جو پرسکریکا کردره لیتالیا پایتخت رومای کنفرانس آزادی جابچلا اوجلان ره چاره سری جو پرسکریکا کردره یا نونتوی دو دست بکر کنفرانس ویل بیروی اینفورماسیون او کمیته پنگاوی وره آمده کرن و جه 16 ولاتان زیده 300 کس تبلی ببن یک روژه وی منگهین کنفرانس بانگا دیروکی یا ریبرا پویا 27 سبات کره و گاوین که ده چارچوه پنگاوه ده بین آویتن ورنی خاش کرن هاتیار کرن که دنوا کسین ده کنفرانس ده جیه بگرن و باغفن سندیکاوان شاردار خلات کرن نوبل حقوقناس شاردار پارلمنتر و کسین جه کامپانیا جه اوجلان را آزادی هنه ده کنفرانس ده وی سینویزیونا لسر پنگاوه جیواره نشاندان پیام برز جلان جبو مهمویان ریک نویه جوانن کرد دیگه نیسانه ده بر به آمار و مشکل دارخستن فولیا تاشتان جی یک جوان چالاکوانا بو و قالا چالاکیا مشکر تاشتان دا خفتن خوده بالکشان سروان خالان مجیوانان جبو مشه دستاهف گلک آستنگی هبون لیمه آستنگی ناس نکرن و ما ریا خود تمام کرد پیام برز جلان هستین جودا دمه درچه کرن ده پیام هاتی شاندن ده هاته دیدن که دوی ام همو ریک وسا بشوپینن افقا سال بو ما جارا اول شاهدیا تشتکی وسا کرد جنان ده انیا پیشت جیه کرد و هستک پرخوش بو فولیا تاشتان ده بردامی ده دستیشان کرد که تاوی همو آستنگیان مش ببر آمایر و پیکات و وان آخفی مجیوان نوانه ده دما قیوم ده لدیج ایرستان زنجیر شکاندن اب جبو مهمو کسی بو هیوی جه 7 سالی حتی 7 سالی که هر کسی بو امل برداره به جوش هاتم پیشوازی کرن گلی ما ترس سر خواه آوید تاشتان ده داویا خفتنا خواه ده گود پیام کو سروکاتیا مجبو آشتی شاندیه نتن الکتریکی و کردستان لهمو جیانه دنگ دایه ام به سروکاتیا خواه باورن ام وک گل نه به دولته به سروکاتیا خواه باور دکن لطب خواهی خواندن پارازنامه ریبر پو بردوام دکه خواندن پرتوکین ریبر آپو جالی ریبر مجلس کمبونا جنانا زنوبیا یا کانتونا تب قایت ارگانیزه کرن نور ال هفنی دیار کرد که خواندن ده 4 نیسان ده آنکو ده روشبونا ریبر آپو ده دست بکر نور ال هفنی گوت شورا یکم لکلا جبار لدارکت جبر گرینگی و یا دیروکی او چاندی بو خواندن پرتوکی ده روشان دوام بکه هر شورک ده 4 ساعتان درج بکه و ده شوران ده اندام مجلس کمبونا جنان آزنوبیا دربار ناواروکا پرتوکی ده گوتو بیجان بکه Güneş Gümüş, nerazibun deve berre u rebazın cuda benişandan. Seroka giştiya partiya ketkaran asosyalist Sep Güneş Gümüş, operasyonel hemberi Ekrem İmamoğlu u tekoşune hevpariyen girseyi jeanefer enerkandu got, desilatarya AKP u MHP her dem ev siyaseta bekarhaniye u lideji reveçuna demokratik dike pratike. Perskrek CHP u İmamoğlu derbas kiriye. Güneş Gümüş da zanin ku nave van darbeyn siyaseta qayime u berya İmamoğlu jehebun u buha devam kir.
AKP جالیکی و طولا هلبجارتنین هرمیین سیویکی آدارا 2024 هلتینه جالیدن و زمین هلبجارتنین پیشروژه آماده دکه. اف بلا زخته به سفربریا گرسه یا مزن دکاره بشکاندن. Güneş Gümüş uha devam kir. Deselatariya AKP u MHP dixwaze dem partiye jî partiyeke muxalefetê dûr bixe û gelê Kurd jî bê alî bihêle. Dixwazin di navbera girseya dem partî CHP û girseya çep de perçebûnê bikin û bêbaweriyê biafirînin. Ev operasyon ji şexsê İmamoğlu û CHP derbas kiriye. Di navbera me CHP û İmamoğlu de cudayiyên bingehîn hene. Li eger ev derbe bi ser bikeve bi rejimeka otoriter û faşîst sazkar bibe. Ji bo vê jî erka lezgîn dikeve ser milê me teva. Divê ji sendîkayan heta bi partiyan herkes li dijî vê darbeyê çalakiyên girseyî birêxistin bikin û bihêz bikin. Di 10 salan de 29,603 penaber xeniqîn. Li tevaya cîhanê 120 milyon penaber dijîn. Komîseriya Bilinda penaberan a netewayîn yekbûyî li ser mijarê daneyên berdestê xwe eşkere kirin. Li gorî daneyan 120 milyon kes an ji ber şer, an jî ji ber şert û mercên xirabeyên ekonomîk neçarî koçberiyê dibin. Komeleya penaberan da zanîn, ji sala 2014 heta çileya 2024 bi giştî 29,603 koçber di deryayan de xeniqîne. Raporên li ser babetê destnîşan dikin ku herî zêde li Ukrayna, Pakistan, Lübnan, Sûriye, Iraq, İran, Sudan, Tirkiye, Hindistan, Bangladeş û Nepalê koçberî zêde ye. Koçberên Efrînê heta ku xaka me dagirkirî be em nikarin vegerin. Koçberên ji kantona Efrîn û Şehbayê têkildarî dagirkeriya Devleta Tirk nêrînên xwe anîn ziman. Koçbera bi navê Suzan Zanûba wiha axivî. Dagirkeriya Çirk çeteyan ji bo talankirin, revandin û zilmê xwedî dike. Heta ku Tirkiye axa me terk neke em nikarin behsa aştiyeke rast bikin. Rojîn Ömer jî wiha got. Malên me yên li Efrînê dibin dagirkeriya komên alîgirên Tirkiyeyê ne. Neha em nizanin kî li wir dijî û turê û dergehên me yên gihîştina û daxwaza mafên xwe nîne. Em li welatê xwe wek xerîban dijîn, em ditirsin vegerin. Her roj em nûçeyên girtin û dizî talanê dibîsin. Koçbera ji bajarê Cindirêsê Silêman Reşû jî wiha got. Em garantiyên navnetewayî dixwazin, divê hesab ji sûçdaran were pirsin da ku em bê tirs vegerin. Li Amedê jinan nerazî bûn nîşanî kuştina jinandan. Qetilkirina jinan desterêjî tecawuz û şîddet bûne polîtikayên desthilatariyê. Bi taybetî jî ji ber polîtikayên bêceza hiştinê şîddet zêde dibe. Li navçeya Amed Sûrê jin derbarê tundî û qetilkirinê de ji Ajansa Mezopotamê re axivîn. Li gorî daneyên jin Nîwsê tenê di meha adarê de 24 jin û 4 zarok hatine qetilkirin. Dibin şert û mercên gumanbar de 14 jin û zarokek jiyana xwe ji destan. Berçem Taşlî li ser mijarê ev peyamda. Ji ber tundiya li nava civakê zêde dibe em li kolanan xwe bi ew li nabînin. Gelo wê îro çi were serê me? Heya em bigêjin malê wê tiştek bê serê me. Êdî tir serdest e. Ji ber ku ceza nayên sepandin ne edalet û ne jî hiqûq heye. Berçem Taşlî dibêje yekane rê xwe parastine. Mûnaver Başûr jî got cinayetên jinan polîtikin û wiha dewam kir. Hema bêje roj nîne ku jin nayên kuştin. Jin hem li kolanan hem li malê tên xetilkirin. Li vî welatî hiqûq edalet maftûne ye. Divê jin li dijî vê yekê xwe birêxistin bikin. Remziye Berçem jî wiha diaxife. Şîddeta li hemberî jinan bi polîtikayên dewletê vegirê dayiye. Heta de civakê de jin azad nebin, civak jî azad nabe. Divê hemû jin bibin yek. Beyza Taşlî jî anî ziman ku di mijara xwe parastin û rêxistin bûyînê de jî jin divê bin perwerdekirin û dibêje eger cezayê pêwîst bihatana dayîn mêr wêrek nedibûn û jin nedihatin qetilkirin. Divê jin ne tenê li qadan, li kar, kolanan an jî li malên xwe parastinê pêş bixin.
امینه هارمان جی بالکشان سر ریخستن کرن او خواپاراستنه. دسری دیشن دوی هر کس لهمبر شیدت آمیر دنگ خواه بلند بکه او خواه بپاريزه. دوی ام خواه بپاريزن و تکوشین خواه بلند بکن. دناورا چین و امریکای ده شر باجه. پشتی که ترامپ باجا گمرک یال دجی مالین چینی درخست جسدی 104 دوکت پراتیکه. چینی جی دو راگاند که جده نیسانه و باجا گمرک یا جبو مالین امریکای جسدی 34 درخستنه جسدی 84. چینی ده همان داخیانی ده گوت که دشر بازرگانی ده کسک بسر ناکه و او بانگا دیالوگی لواشنگتونه کرد. ریخستن افویه لسودان هزین پارامیلیتر دستریجی دکن. در راپورا نویا ریخستن افویه ده هاته گوتن هپله لباجاروک و گندن لچار آلین سودانه جبو پچوکستنه جبو خورد کرنا هزین خواه و کوشبر کرنا جواک دستریجی و دستاویت راندکن. دیرکتور هرما افریقای باشور و روجلات ریخستن افویه ده پروس موچن گوت ایرشن لدیچی جن و زاروکین کچ این جه آلیه هزین پارامیلیتیر و هاتنه کرن قریجی و جبو پچوکستنه ده بلگیا جه سی روپلی ده بسرناوه دست آویتن مهمویان قالا گوتنین سی مغدوران دکه که هن جوان زاروک بون. لگوری ریخستن افویه بویرین تندیه جوتمها 2023 حتی جوتمه 2024 لچار آلین سودانه به تایبتی لدارفور خورتوم و جزیره رودان. لسودانه جنیسان 2023 نوفر و دناور ارتشا به سرکشی جنرال عبدالفتاح البرهان و هزین پشتوانی لزگین این پارامیلیتر این به سرکشی محمد حمدان داغلو ده شرد قومه. جبروی شری به 10,000 مرو منجیان خوش دستان زیده 12 میلیون مرو جیهواره خوابون. هر دو آلی به کرینا سوچین شرطین سوشبار کرن.